Жаныбызды бергенге даярбыз. Adakan Madmarov Kimsanboyevga. Adakan Madmarov Kimsanboyevga. Assalomu alaykum Qirg'iz elim. Birinchidan Allohga cheksiz shukrlar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ko'ptagan salovatlar bo'lsin. Aynan Qirg'iz elim. Buni hozir o'tirgan, bilikda o'tirgan, qantif kelib qolgan bilikdagilar Adakandan qo'linglar tartdilar. Bu Madmarovni Qirg'iz eli qanchalagan el bilet qanday ekanini. Bugun chiqardilar, ertangi kun kech bo'ladi. Sadir Mirqo'jayev, sizni jatqaningizda biz qayrilganmiz, biz chiqqanmiz. O dakansalaringizga ishonbangiz. Janingizda yurgan pomocnik, bayaqi kengashchilaringiz bari jalg'anchilar bular. Meni aytarim, o'zingizga kelingiz Sadir Mirqo'jayev. Unutib bo'lmaydi bunday menen aq odamni qamatgan, boshqa qilgan. Bir adam boshqarsin Qirg'izistonda. Bilib turamaz qancha odam boshqarib atganingizda. Siz boshqarib o'tasiz. Qamchi Tashiyev boshqarib o'tadi. Bu joqdan Aygul Japarova boshqarib o'tadi. Bu joq kelbesinger jamon bo'ladi bu joqqa. Biz buna qashayib jo'ndan kelgan jo'qmiz. Shu barimiz yumushimizni tashlab keldik buna. Bugun qayrilaylar. O'zingizga kelgilar. Bir barınız kengeşçi qatar buna olimlarimiz var, Maqsat Hacı var, Abdushukur Narmatov var. 2 rekat namaz o'qib turib o'shalardan bir kengeş so'rangiz. Oşonda bilesiz qanday bo'lib o'tganini. Mo janingizdagilarga ishonbangiz. Bu Adakan Madmarov aq ekanini büt el bilet Qirg'iz eli. Oşol meni qayriluvim. Assalomu alaykum, hurmatli Qirg'izistondagi jerdeshlar. Allohga cheksiz shukrlar bo'lsinki, mana shu sizlar bilan mana shu Allohning amri bilan shunday baylanishda turamiz. Aytayın degenim, elim, jerim, atam ekenim deb, bala chaqabızdı deb, neverelerimizni deb o'ylangan patriot azamatlar bo'lganlar. Vaqt yetdi. Adakandan ne kuni? Qanday kuni qildi? Emne uchun ani baldarmen yurgan yerine barib qamaydi. Qanday aqысы бар? O'ylayel. Bo'ldi. Bütün öngülerimiz talqalanып atsa, sularımız satılıp atsa, qarab turarız. Qirg'izistondagi patriot azamatlar o'ygun oylu Adakanды chiqarib olaylı. Adakandan qo'lingni tart bilik. Yetişet bo'ldi. Başka bizim daha 28 batırımız var. Alar da boşup. Kırgızistan elim oygun emi bo'ldi. Assalomu alaykum. Bütün Qirg'iziston partiyasının qo'llovchilari, yana shu Qirg'iz elim. Biz 2017-yılı tüptölgen men maqbul emas qiymilining aktivistleri çoğulup turabız bu yerda. Adakan Kimsanboyev'tin demilgesi bilen tüptölgen aktivistlerin to'g'ri bu yerda. Bizden qayriluvimizning sebebi Adakan Kimsanboyev har doim Qirg'iz eline xizmat qilib kelgan. Anan süylөгөндү шагын сындырган уста экенсиңер силер. Убагындагы өткөн күндү bir аркага кайрылып кайрап койсоңор жакшы болот эле. Кеч болду электе бул ишиңерди токтоткула. Assalomu alaykum. Hurmatli Bütün Qirg'iziston partiyasының қолдаушылары, жана мен мақұл емесмін қимылының мүчелері. Мына өзіңіздер білгендей, біздің башыбызда қара бұлт айланып, біздің лидерimiz Madmarov Adakan Kimsanboyev'ти қара жала менен болбогон мамлекетке чыккынчылык кылды деген бул уяттуу беренелерди коюп, биздин Madmarov Adakan Kimsanboyev'ти камаганы бул мамлекетке элемес, дүйнө жүзүнө шерменде болдук. Ошон үчүн мен Кыргыз элинен жана бүтүн Кыргызстан партиясынын колдоочуларынан колуна портрет кармап жүргөн бардык мүчөлөргө кайрылат элем. Келиңиздер. Уктаганын деле өз убагы болот, ойгонганын деле өз убагы болот. Ойгонолу, ойлонуунун эч кандай кереги жок. Эч кандай ойлоно турган убакытта калбады. Биз Madmarov'ты чыгаруу үчүн ар бир нерсени кылышка аракет жасашыбызга мүмкүнчүлүк убактыбыз келди уже. Биз эч кандай уктап жатканга убактыбыз жок. Биз лидерибизди ошол түрмөдөгү ошол Садыр Жапаровдун местасына калтырууга биздин эч кандай укугубуз жок. Ал места Садыр Жапаров менен Ташиевдин местасы. Madmarov болсо, бул дүйнөлүк лидер, бул саясатчы, чыныгы депутат, элдик лидер деп коет бул кишине. Ошон үчүн айтам мен, элдин атынан сүйлөп аткан бул 5-чи микрофондун ээси Madmarov Adakan Kimsanboyev'ти биз колдоп, коргоп калышыбыз керек эл. Ошондо биз анан биз Кыргыз эли болобуз. Суубуз сатылды. Бирибиз чыгып бир нормаль сүйлөгөнгө жарабадык. Лидерибиз болобу, башкабыз болобу. Жерибиз сатылды, мөңгүбүз сатылды, элибиз атылды. Кимиз сүйлөй алдык. Только ушул киши гана сүйлөп чыкса, бул кишинин тилин кыркып, колун сындырганга аракет жасап баштады. Ошон үчүн айтат элем,
Kırgız elim, ойгонолу, ойлонууга эч кандай убакыт жок. Келиңиздер. Мына биз Москвадагы Бүтүн Кыргызстан партиясы мен макул эмес кыймылы, Кудай буйрса, биз сиздер менен Мадумаров үчүн жаныбызды бергенге даярбыз. Адахан Мадумаров Кимсанбаевичка! Адахан Мадумаров Кимсанбаевичка!